ndabasuje nanone. Ibishanga bitanu muri Kigali bigiye kugirwa pariki. Nyamasheke umusore yakubiswe kugeza ashizemo umwuka. Miliyoni 700 z'amafaranga y'u Rwanda zashowe mu ikoranabuhanga zigabanya imfizi zitumizwa hanze. Rusesabagina aracyakomeretsa inzirakarengane za FRN, amahanga akamukomera amashyi. Ku musozo w'aya makuru turaza kubabwira inyamaswa 10 z'inkazi zihitana abantu ku isi. Umuntu ari ku isonga. Kora subscribe, like, share na comment. Ngiye mugiye kubana mu makuru yo kuri wa gatandatu ni Bill Kajibwami. Iyi ni BKO. Mbahaye ikaze mu makuru. Miliyoni 700 zashowe mu ikoranabuhanga zigabanya imfizi zitumizwa hanze. Binyuze mu kigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi RAB n'ikigo mpuzamahanga cy'ubushakashatsi, hamuritswe umushinga ushorwamo miliyoni 700 z'amafaranga y'u Rwanda ugamije guhangana n'ikibazo cy'ubworozi bw'inka by'umwihariko ubw'imfizi nke. Uyu mushinga wamuritswe kuwa 4 tariki ya 30 Gicurasi 2024 uzashyirwa mu bikorwa mu turere twose tw'igihugu kugeza muri 2026. Kimwe mu bibazo biza ku isonga mu bworozi bw'inka ni ukuba mu Rwanda hatari imfizi nyinshi zihagije ku buryo biba ngombwa ko hari gutirwa hanze n'umukamo ukaba ari mukeya. Naho Nyamasheke umusore yakubiswe kugeza ashizemo umwuka. Umusore uri mu kigero cy'imyaka 17 y'amavuko witwa Kugeza Patrick wo mu karere ka Nyamasheke yakubiswe kugeza ashizemo umwuka. Byabaye mu masaha ya saa 3 z'umugoroba kuri uyu wa gatanu tariki ya 31 Gicurasi 2024 muri centre ya Rwesero mu murenge wa Kagano mu karere ka Nyamasheke. Amakuru umuseke wamenye avuga ko yishwe n'abamukubise kugeza apfuye. Gusa ngo abanyerondo banze kumutabara bavuga ko batatabara umusinzi. Umunyabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kagano Uwimana Damas yatangarije umuseke ko aya makuru y'urugomo nk'umuyobozi batahise bayimenye saa 4 z'amanywa. Ibishanga bitanu muri Kigali bigiye kuba pariki. Ubuyobozi bw'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibidukikije REMA bavuga ko bagiye gutunganya ibishanga bitanu byo mu mujyi wa Kigali kugira ngo bibe pariki. Mu kiganiro cyihariye umuyobozi wungirije muri REMA Munyazikwiye avuga ko bazatunganya igishanga cya Gikondo, cya Rwampara, cya Nyabugogo, cya Rugenge ndetse n'igishanga cya Rwintare. Avuga ko gutunganya ibi bishanga bikagirwa parike nyaburanga bizafasha guca intege amazi yasenderaga akaba menshi agateza imyuzure cyangwa akaba yashoboraga kwangiza ibidukikije begereye. Dufite gahunda yo kwagura pariki ya Nyandungu tugakurikizaho imirimo yo gutunganya ibishanga bitanu byo mu mujyi wa Kigali byangiritse. Avuga ko gusubiranya no gutunganya ibishanga ari gahunda ya guverinoma y'u Rwanda irimo kubikora ikazatwara amezi 18 kugira ngo bigire isura nziza. Umukozi ushinzwe kubungabunga ibidukikije n'urusobe rw'ibinyabuzima muri pariki ya Nyandungu Mwizerwa Jean avuga ko kubaho leta itunganyirije igishanga cya Nyandungu ikakigira parike ibinyabuzima byinshi bimaze kuhagaruka. Imirimo yo kwagura pariki ya Nyandungu yaratangiye kuko aho igomba kwagukira hamaze gushyirwa uruzitiro ndetse aho abaturage bari bahawe ingurane. Naho Rusesabagina Paul aracyatoneka inzirakarengane za FRN, amahanga akamukomera amashyi. Iyi ni inkuru dukesha ikinyamakuru Gi. Rusesabagina Paul wigeze guhamwa n'ibyaha by'iterabwoba akomeje kwitabazwa mu bikorwa bibisha byo guhungabanya abanyarwanda, agahabwa rugari akina ku mubyimba abagizweho ingaruka n'ibitero by'umutwe w'iterabwoba wa MRCD-FRN yayoboye wakoze mu gihugu. Kuri ubu ibinyamakuru by'amahanga byahagurutse ku mugambi wo gushaka guhungabanya abanyarwanda mu bihe byinjira mu matora, bitangira ugusohora inkuru z'uruhererekane zigamije kwanduza isura y'u Rwanda n'ubuyobozi bwarwo. Nyuma y'imyaka 30 Jenoside yakorewe Abatutsi ihagaritswe, ibi bikorwa by'isi Rwanda Classified biri gukwirakwizwa n'ibinyamakuru bisaga 17 byiganjemo byo ku mugabane w'Uburayi, bikifashishwamo abantu barahiriye kutazigera bavuga ubutegetsi bw'u Rwanda neza mu gihe bukiyoborwa n'inkotanyi. Paul Rusesabagina wafunguwe ku mbabazi za Perezida wa Repubulika Paul Kagame nyuma yo gusubira muri Amerika akunze kwifashishwa n'abashaka kugaragaza nabi u Rwanda. Ubwo Rusesabagina yaburanaga ibi byaha yemereye urukiko ko ari we washinze umutwe MRCD-FRN wagabye ibitero by'iterabwoba mu majyepfo y'uburengerazuba bw'u Rwanda. Iperereza ry'Ububirigi ryagaragaje ko yawushakiraga inkunga y'amafaranga. Mu gusoza amakuru yacu hano dufite inyamaswa 10 z'inkazi zihitana abantu ku isi. Umuntu ni uri ku isonga. Ubushakashatsi bwakozwe na Virgo Nova bugaragaza ko inyamaswa zihitana abantu benshi ku isi, aho hifashishijwe amakuru anyuranye y'imfu z'abantu zagiye zivugwa bahitanywe n'inyamaswa. Umuntu ari ku mwanya wa mbere mu nyamaswa zihitana abantu benshi ku isi buri mwaka. Ibi birunganirwa n'umugani abanyarwanda bakunze guca
umugani uvuga ko inyamaswa mba ari umuntu ukuza ku mwanya wa mbere nk'umuntu mu nyamaswa zihitana abantu benshi bituruka ku ntambara ziba hirya no hino ku isi, aho mu mwaka hapfa abantu amamiliyoni baguye mu ntambara. Dore inyamaswa 10 zihitana abantu ku isi buri mwaka. Iya mbere ni umuntu. Ni koko inyamaswa mbi ni umuntu. Inyamaswa mbi ni umuntu. Urebye intambara ziba hirya no hino ku isi terwa n'abantu kandi zigahitana abantu, aho ku isi hose buri mwaka nibura abantu basaga miliyoni 10 bahitanwa n'intambara n'ingaruka zazo. Nta kabuza umuntu niwe nyamaswa ihitana benshi ku isi buri mwaka. Iya kabiri, umubu utera agakoko ka malariya. Uyu mubu ufite ubukana bukomeye dore ko indwara itera iri ku isonga mu ndwara zihitana benshi ku isi. Abantu basaga miliyoni ku isi yose bitaba Imana buri mwaka bazize malariya iterwa n'uyu mubu. Iya gatatu ni isazi yatsetse. Ubwoko bw'amasazi atera indwara y'umusinziro ku bantu bubahirizwa mu mashyamba yo kuri koma y'isi Equateur mu gace kazwi nka tropical. Indwara ituruka ku kurumwa n'aya masazi babarirwa mu 500 cyane cyane ku mugabane wa Afrika. Inyamaswa ya kane ni inzoka. Benshi bayita umwanzi w'umuntu kuko aho ibonye umuntu hose ihita ishaka kumurya. Iyi inyamaswa ibarizwa mu bwoko bw'ibikururanda, ihitana ubuzima bw'abantu babarirwa kuri 50 buri mwaka. Iya gatanu ni Scorpion. Aka gakoko kabarizwa mu bwoko bw'ibimonyo. Kari mu dukoko duto tugira ubukana budasanzwe. Ku isi habarizwa amoko yatwo asaga 1500. Muri yo 25 akaba ari yagira ubukana bwica. Utu dukoko ku isi duhitana abantu barenga 500 buri mwaka. Inyamaswa ya gatandatu ni imvubu. Iyi nyamaswa nayo yibera mu mazi, ntikunda kwiyenza cyane nk'ingona, ariko nayo igira abo ihitana cyane cyane abayisanze mu mazi. Ikaba ihitana abantu babarirwa kuri 300 mu mwaka. Inyamaswa ya karindwi ni ingona. Iyi nyamaswa iba mu mazi, ikunze guhitana abantu benshi bajya koga mu mazi y'inzuzi n'ibiyaga zibamo. Iyi nyamaswa mu mwaka ihitana abantu babarirwa hagati y'1500 na 2500. Iya munani ni inzovu. Inyamaswa nini ku isi, ntizi kwiruka kubera ubunini bwayo, ikaba ikunze kuba mu mapariki. Iyi nyamaswa nayo ihitana abantu babarirwa muri 500 mu mwaka. Abenshi bakabapfa bazize ko ibakandagira. Inyamaswa ya 10 ni intare. Izi ziboneka muri pariki cyane cyane ndetse zikunze kuba ahantu harinzwe uburyo zitasagarira abantu. Mu bihugu byo muri Afrika birimo intare nyinshi harimo Afrika y'Epfo. Ku mwaka intare zihitana 250. Iyi nyamaswa ya nyuma ni imbogo. Imbogo ni inyamaswa zikunze kuba mu mashyamba no muri pariki nyinshi ku isi, ariko iyi nyamaswa igira ubugome bw'indengakamere ku buryo aho ibonye umuntu ihita ishaka kumwivugana. Imbogo mu mwaka zihitana abantu babarirwa muri 200. Iyi ni BKO, nge mwabanaga mu makuru ku wa gatandatu. Ni Bill Kajibwami. Mugira amahoro n'amahirwe. Imana ibarinde.